kha hamani kok sini Takarjala Assembly constituency ni bisingo sini respected Koraksa most senior leader sini old dynamic leader nemano ang pila 2018 Bidhan Sabha ni pore ang saninogo phai pone bisingti khlai onek kisu totthwa ani thanibo manjak tongo ei suijak tongo bo Koraksa sini senior most pila sini dofane bagai khorang tisanani bagai TUJS ni bisingti khlai borok Tripura hawa kabang coba khlaika coba kotor khlaika borni obodan tongo tabo जों जेटा 6 schedule manai Tripura Tribal Area Autonomous District Council जों तब गठन खालाय दंमोन आ एडिशन जों तब सेपारेट स्टेट सानमानि अबरक जदि एडिसी गठन खालाय आंखाय तब सेपारेट स्टेट सानलाय माया खम अबन बगै बनि बिसिंथिसिनि सार रेस्पेक्टेड सिनियर मोस्ट लीडर Rohindra Dev Burma bo Koraksa sini senior miapro harabini langma soka GB sakham noga ke abna khnawi sing belai khana kha khamja jara sini Tripura hawa regional political party khainai jo to leader okno tini boni nokhunga phai kha khamaya phare ya phare tonglayo abone bagi kha klayo borokni je contribution bo Koraksa kuno dina khona bo national political party bo thab thangya ko regional political party ni bisingti ne boccha ba khaika regional political party ono tongoi bo borona guide khlayo sini regional political katal leader phane apne suggest khlayo bo chubabo tei ama hekai bonoga asugoi tongkhana bo tama hen siring tongya boccha baba ongkhormai apna himimai apna thangimai apna bo प्रत्येकटा leader no sini regional political party leader no bo kaham suggest khlayo abon bagai belai khana kha kamo bini achai mane omar bokhana kasa 1947 no bo achai mane mo haiklaina sang bone no khunga ta phai boroni basabutei boroni ta ko malai kha samaya phari ekha klayo bini je contribution sini Tripura hani Tripura sarak ni thaniba tinango botong na